no githiaga ri ti au turatheka tondu no wega ni ukaina na no wega kugira haha ni njukiririo thaa 11 niki ndina muhe icio WhatsApp ni Joel Mucembe ai ndaigua eo vibration no ara mukweli Joel kae mathia shaki mona kindu manyua nginya rucini ndiraiguite ni ono Mombatha ai no anga kwihura ria keri Joel Mucembe ndoya he ni guthukire niki ko Junior wa Githogoro ni fan witu muno ainuka akorire mutumia wake aitete ciana 3 na akeita Junior ni wa gwitu Gicagi tukara nake Githogoro riu ni ri ndarigo ni hurire mire wa ngeci ati mutumia akeita na gaita ciana ni 3 ni hurire Bishop JJ ndageria Gatutura ndageria Wakarura wa Nyutu ndageria Kamoko he ndera Joel riu ri thikwa Bishop JJ ni ndikota riu kuma riu haria ni wamba kuhende toicio ekenjethe senator riu kaicio ni cio gitukiririe. That is very sad. Very sad. Wokera wina right mental health wokera ugithekaga uguo wekeneire nikio tucokagiria Ngai ngatho. Can you imagine aitire ciana icio 3 ciarutirwo mihindo KU wa acoka eita mutumia ucio. That is very very sad. Very sad. Do uhoro wa mental health is very serious. Turehaga counseling psychologist haha na especially nyumba no itu ni ageire murimu wa riri ni gwitua retua ni kiongo kiraruga atigana nake ni gwitua. Mental health I think is very serious. It's very serious. Ichio 3 nake we mwene ni ona ndirakiuga na ari korwo ni wewe gukinyaga kuu atia andu achio ana atago akiuma mucemanio kundu mauma na Gatutura ri akorire riu ugu niguo kuhiana nyumba Githogoro. Mental health is real. Ni ona no hoe muno thirikari uhoro wa mental health uroro muno ona korwo no ingirio hare hasha kana kuri you know it is very serious na arata tondu ni ukuona the signs. You know he muthuri ukahana ni okite na ni njoni akuhutia uhoro ucio ukona riria akwirwo ni mamu wao ni ari na stress muno you could read the signs. Yeah, act tiga guthi kumuikaria hau muhurage ruhi murute na kuuke tukahuraga therapy haha itana kinya na kukuru itana kinya that stage, you know. So shock absorbers ciakwa citiganaine ona ciana cia mahatha iria cia mwaura wa Wanjiko. Can you imagine ichio 3 hey nake very very sad. Very sad. Riu nikio ni riria ndingira Ngai njugaga ni thengio Ngai turirikane ona ndironire he mutumia urathinjirwo na agitengera ni boyfriend yake. Yani warora uhoro wa maundu maria mekuo nike turuga ni turorwo ni tumirirwo muno riu metwega thuka gwiciria atiriri mso ona tondu tu encourage go muno kwao ko twi selfish. Hega selfish kanini mundu arabatara etigirie kare ni gake kiumbe yati wakora hari undu ringi hihi uraigua aria magukuhiriirie kana ngiwendete muno mategutwarithio ure kwagiriire gacunji kau etigirie ga kwiyenda ri gagatuma wicirie ni atia ungika kwihonokia kuma kuri undu ucio handu ha kwiyunuha. Ni atia ingika kwihonokia kuma hari undu uyu handu ha kwiyunuha no ngika kora I don't know the science tondu ni he murata witu werathire nake ambite karatha mutumia wake no ne igaga atukauga ezi ai tai no gwitua ndagika iyo kauga akengeina niguo thekaga cio ndangeita mundu take that serious you know tondu no nginya kurohe mundu arakunyeire de mwico na you know my God Junior wa Githogoro pole sana. It is very sad. That's sad. That's sad very riu ri inoka Sabina wao itocemanie wima festival Morimas maestro not Sabina woi Morimas maestro Morima maestro maestro wena toxic love mwe hapa kwa hapa maestro Morimas maestro ru already wina bad ona digweciria ori ni mareto private residence tondu riu kaingi ni ndirakwirite
ai kono gutheka murathekerera ri iguru asa we fan no atukenia atuga utogera tiretwa Morimas ugigabutwo news ukaingira comedy ukaria muno si watuthekia we Tuna tondu turarira reke ikai hoi oi